لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مکرر عرض کردیم مردم آذربایجان و به طور مشخص مردم تبریز و بسیاری از شهرهای دیگر آذربایجان اینا کسانی هستند که از بیش از 100 سال قبل در عمده ترین حوادث و تحولات مثبت این کشور در صف اول قرار داشتن و نقش آفرینی کردند. آزاده جبهلerde اسلم ترک یا فارس یا که عرب biz با هم رنگ و ملیت نژاد و dil bölünmez bizleri fakrimiz tenha budur biz hafız bir perçem fakrimiz tenha budur biz hafız bir پرچمخ به هر gün آشوراده کل ارزه کربلاده تا برد اهل بصیرت آذربایجان و یا پیرو راه شهید بی کفن در شیعلر ظلم و لاحرزه علف بیل şekendi şiعلر pergegerler bizler tefkik edemezler bugün baş bedenden ayrı kalmaz bir bedende şiعلر baş bedenden ayrı kalmaz bir bedende şiعلر bu وحدت و بو انسجام یعنی راه سرخ امام بو وحدت و تحت امر رهبرنده آذربایجان و یاخته اتو زل سنگرنده آذربایجان و یاخته تا وارد اهل بصیرت آذربایجان هدف اهل جهان بیقراریler verip bu alemdarın alim mazlum yariler verip ayrılanmaz mektebinden çon bu kanlı nehzete Azeriler bakeri و şehriyariler verip Azeriler bakeri و şehriyariler verip وقت نبرد آذریler وقت نبرد آذریler seslenenler Heydər Heydər وقت نبرد آذریler seslenenler bu fitneli gecelerde Azerbaycan oyaxdı bu fitneli gecelerde Azerbaycan oyaxdı batsa qalbi rənc o dərdə Azerbaycan oyaxdı ta vardı əhl-i vəsirət